Nibirigiro bwakwa mulithiria wa Miru TV uri na ntuku indongere njuma ya tariki 22 mweri niyo na mwaka niyo 2025 kakwatwe ni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiambiriria manager wa Isiembunge kia Tigani East Alfred Mwirigi Kiranga akiareka itakara akoya na bia kuria kire antoba kuruna baraba tusiumba kuma nterese maerega na irete akari witana mbere kwa tambaru dirika kwa tambaru mubunge Mpuraburi arawete kwa kaita Mpuraburi adiritarire wathani nene Isiembunge kene kiamukirite miradi ya mbesa kathumba kumakiri thirikari nene Kiranga kulike wetu tiri utongo uria bunge bwaguna mukari wa Isiembunge keke Tigani East Tibala bwa Mpuraburi Naika kwenda kwa mawe araya makia mheshimiwa Mpuru tukia kuinga Mpuru tukathura antu bangi intobieto tutemeina abieta atu bicho abi kaura lakini achoka thirikari yake ya mawe atukuria atugunikite amawe tuguchionthe na bwe kuringira mheshimiwa Mpuru kura arawira arenda wakikisha uretha no kwenda maendeleo uretha oto yenda arenda usukumira yoke lazima na nyora kare ya maendeleo iwe kira kanywa akainga muromo na kuringa bikaena makiuke lazima Mpuru naringiro rui akwenda kwa mukiuchwa uretha no kwenda maendeleo uretha oto yenda lazima yeti atia sawa nyora ate kwenda irio lazima abione ruare ate ananjara indari uretha no kwenda uretha oto kwenda weka atia sawa irio bia thaiye kuya yandi bainderoe kwa tuika turenda wita on location tuika kunia 15 na inya cia disability cieta cien kunia 19 twathulunga na ko ngito makagwata twachoka tokulukira na ara marega wika irio yoro turare ya safari nda ya twanjiria njuki mikinduri tweta thwana tweta kiolo tweta saindi cia muga na inya thaitu kwaria babu antu bankami batukwani batweterete deko yanda kinya ndetha kiuchokia Mpuru ikiturire kionthe ndoya thimu na witiri aranda mwiri itu mheshimiwa atubaku bakiuchoi bakuturire tugunia tura 19 tutiana amburia Kiranga ende atu bakiuchore kabakana njara indari ndamwira na tugubithia mheshimiwa ambira no tuwine iyo bya kongi ongela inge 11 cie 30 cia 30 atubaki uchwa wagishote mtwara na njara indari wathiria uchoke ringi kubange one bya wikia nawo wikitie akwenda kuwa location ile inge yikairwa 19 mheshimiwa Mpuru ndio ukinya ambere itu tie 30 tuchoke ringi tukabango kenda tumeawita na tuwitite irio biomba kwa na Mpuru naringirwa kalui Mpuru na kwenda kana tu kwenda Mpuru na kwenda kana tu kwenda nini njara na kwenda na turawira into kimwe turawira irio bietu ibia thiri tutemia kurwira kona na kwaga kana teuma turawira irio bietu ibire yawe na thiri kweta mwekuru akinyangwa kenda na mucere kweta mwekuru ana eki yake ndona mucere turenda bwika ero bionthe atu bateru yera kona na kwaga na kubaita atia barwira kethe kilo emo kona we miona na amani kethe kilo ithatu kona we chiona na amani turuwira tutikwenda irio bietu bikara into bire kaende nara mwekuru eta muchemanio ne akaunwa kuru aikinya muchena kianda butigale kianda butigege temutethia nanga ito chonge uro yerekera ikibaringanira bya biele baikaira baba ile sawa turuwira batu turenda bietu bire yawe na thiri kethe kilo mo mtu akona ameona akana ni wate kinyani sawa ibuno tukwenda kuinya tuuma tutume milaini tugaero irio mpala kunia thato te mtu akaumate na irio ukana kwithira we na roiro inyabo robo tukwani bo ero bukario uwe eta mtu okira na tutana mbere na ntito cietu hakari na turibia nyugu na kianda ibano na ite kuria kwaniro kono ntubote yaniro ni thirikari kiwiti na mbere bakiaria kariba bare ba thaiso bawete bo matesi bitare kana kinya barabara enjia nene bakoria tongoria bantero kubalikana na kubadondekera barabara amuna sibitare mridi waba no ina ripoti
akari na aturi bakuma ntere cia thaicuni ndene ya kanuni igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati cibitari na irere akui iri kurwaja gundu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya cibitari iji rira bajitwe cibitari bakuba ne ithikianda na cinjira igitango kete kogitango imalinya na ndo totona twenjera na kuinda iriga kwa mundu athicha akandikiro tupenikila akanywa akageta bunge akarema kobwaga iteburego bo wakiringana na biki na kuimatanete na bana ma tuitacia twana na bana tuthicha kona lami ekaritani nitatua mabiri antu baba thaichu bakiaria ni baugite ati bone bakuromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo cibitari imwe rutene rwa thaichu na nikende bakomba gutethekaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaichu aitho twenga gocha bagitu turigaga bori muno no ndo akobo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia cibitari bwamba bakuga ndomba kuga cibitari itoke twake wera ibakube kenda kinya twana tweto watu imwaki tokona bakobira no ndo kuma ba mwanka cibitari ya thirikari ere health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya no ndo anjira mwana inyaga acio no thinake kariba bathaichu bakiaria baugite bone betejanitwe anene ikinya thirikari inene nuntu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara cia ukuthukanga nondu na bathinera turira nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagichu ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekurege kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na geta kinya ukathiothiete kankolo uthite nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayoka na ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongo kogweramba languramba ise ndiye ya gweto tombe gutara ise ndiye ya thaiso tombe gutaranyo ikende tokomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikende tokomba tethuka twethagitu lakini tuyona utethe kuma thirikari no tuvurana kwa mutuku amele tuwe wananchi kinya ithi neromba rengi ngoromba ngabana utethe na rojo rwa ndandu twina ndandu kindu raye tukwina ndandu ya cukuru ngeye gataoni obu nengeye gaitina cionthe ciathukire na tuyona tuku amele kabuthe kwa bono no chethira chena chapoti kire ithwe murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya igembe Thaicũ kanuni ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Muriithi wa Panonto bariboti na njira inkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu na yonduke mbithi nkulukia mana yeli kuma sub-county ya Igoji ni baguni na kithomo na kinya mataro kuma Kirisimbiyo na rabu wete baditite mataro ya nyuma ya kuongeleka kwa mauya kurio na kinya utumiri bondawa siambogita na re kinya bakuria thirikari kubekira inya ya kimbesa na kenda baita na mbere kurita mataro na kinya kwa reria duke mbithi nkuluki nayo nthuki mbithi nkurukie magana jairi ni bagunikite na mataro kuma Kirisimbiyo ya Rwarene bare bethirite bagita mataro kiriana baba babethi nontu bakunyianyia utumiri bwa ndawa cia kurebia ntobi ndege ni watho na kinya ana bari kwithira bakigia mimba kagita kao gatikinyite na aru abakomba kurutanwa muno amba kwimenya uria baumba kuthoma uria baumba gwita mbere uria baumba guciathura na mantu ja drug na drug abuse nontu nitukona baingi ni bakurira ku muno na aciari bagatigwa bakiriraga bakathomithia mwana lakini mwana kinya gatigate ambiria gutumira drugs agatuika mtu otheri kou our target turi target yana betu ba youth ni kenda tubarutana mantu ja kwitha baina maisha ja mega kana uturo bwega bate ku involve kiri mantu ja kwithokia ndene ya miri yao na ni kenda baumba kwitha baina future iria yagirite. One of the pillars iria twategerere tukiambiria CBO ya Rwarene ni twategete tuona youth betu at times baririkia skuru pamwe bagakara njou batekuelewa mantu ja guchoose career batekuelewa mantu kinya ja guchoose subjects iria ibateri na ara skuru Kiringao chaundi tukubarutana mantu ja ali marriages kana kugejaga ana kinya ndene ya skuru tukathi kuraithiria ndene ya Meru County. The other day ni barathithagia program yu ya kuga ana barabagite twana bari skuru ni ana baba ingi muno na ana barate kwaba kura nuntu ni bakwenda barura nuntu batena umenyo kana le mwachiari ni bakurema kuba profile kenda
ana bauka bathomithwa on issues like drugs and substance abuse, education, self-identity, and generally how baumba gutura maisha mamega kana baumba gutura youth life yao wega bora yumba ku make sure maisha mao ma in future na moni mega. Nkurukia tongeria ba CBO eje ni bakuromba thirikari ya county wa mona thirikari nene ethire gikira inya CBO iji ni kenda baketa na mbere kuthithia mataro kiri antu babethi aja nthigurune. Uria tumba kuria thirikari mbuthi ya county na national government batugwate njara nontu ta CBO tutina resources iria lakini bagatonyera we can dance na twethwe twina major programs tukethwa twina tournaments pakeja amwe bakarirwa ria nkaromba tongire batu nabo from kuma MCA kuma MP na thikari tu na jiji yonde nibeje batugwate njara nibeje batutetherie tumenye ku move county government na the national government also baga twekaga involved kana baga initiate such event kiri bara bethirite bakigunika na mataro na kithomo giki nabo batithite gikeno kiao kundi gia CBA nontu ba kutoganazira ntuku enarua nirari ntuku inene ria tatu ya wana youth balo walene tomba kuthoma mantu jama ingi jara jombo tutethia na jatethia kinya miturire ya youth baba ingi ba side ya alwalene tukuthoma mantu jama ingi jara jakombo tutethia miturirene inkwendo sokeria CBO ya Rwarene nkatho ntubantu kwenarua ira batubangirite baratubangirite twathomithwa mantu jama ingi ta youth ya tukombo rutithia ngugi maishene jetu bato encourage about mantu ja gutiga drugs na ora tumba kuendelea muturire jetu kulitana mantu ja maingi ta effects of early marriages na effect of FGM in the community. Nikiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam Kada semanya Jeffo gituma nonto bariboti na njira inkinyaniro na imsiba county Meru nendi barina nkadho kiri semanya kiri seneta wa county ya Meru Kaduri Murungi nonto bwa muswanda jurara ikiri seneti yokubeti kiria baita kigina kyo badeko karabati kanto nendi nibogwite niboya kiri Rais Ruto nikosaina muswanda yo MCAs ba county ya Meru ni bombeta gucokia nkatho na nkuruki ni untu bwa seneta wao Jawe Kaduri Murungi uria ombere kwithirwa gikia muswada dene ya Senate jwa kwariria baeja wembesha na bombe kwithirwa bari na tubeja twao twa kurita ngugi batiga kwirigaira o antu magita jonthe ivoyaga onimeta wakinywa muna MC wa Nyakist tuliaja tuli MC ba Meru twena nkatho muno kiri senator wetu Kaduri Murungi Kenya yonde ni kumenya senator wetu no rari sponsor wa bill ireretire through the Senate na kurukua ire kwathurana kigina kia executive county na kigina kia county assemblies na untubo itukumenya bwe na kiguni muno kiri Kenya yonde bunka ntukwena 47 counties irachi Kenya no ntituije kiumo gya nkuchani moto kuona counties ikwethirwa gutena financial autonomy county assemblies irega atuma assembly tumairembeje chiao chie kando na executive tumira chiao chie kando. As the County Assembly of Meru, we take this opportunity to thank the Senator of Meru, Honorable Kaduri Murungi, and the Deputy Speaker Senate for the great milestone of the County Autonomy Fund Bill that is now unhacked, and really we want to thank him for many other bills that are before the Senate and also before the National Assembly. I would also want to thank the Senate of Kenya for supporting the bill and making sure that the 47 counties are now free from intimidations and from manipulations from the county executives. Nontu bwa seneta wetu Kaduri Murungi nontu bwa go sponsor bill ya kwathurana kigina kia county assemblies na executive na mbiru ne otwire senate yonthe iboega nontu bwa kumi support na geta through na kinya parliament iboega nontu bwa kuwitikiria gutukurukiria kigina kiu nontu ni rari thina muno kiri assemblies cietu
kiri kuria kwa michara rimwe ni iracerairwa na ngugi nyingi cia assembly ni iracerairwa nontu mbeca iria yaga through the executive na gukethirwa kwina mantu ja maingi rimwe inya ikarega ng'ana assembly ikarumwa mbeca itikung'ana na ndiko u nkatho cietu batu ya MCAs ba Meru katuyite kuga ibwega kiri our senator Kathuri Murungi na senate yonthe senators bonthe nontu bakuthuganiria county assemblies na kinya the national assembly nontu baguturikana na batukurukiria bill eu batu turi MCAs ba Meru tukugwa tugwiritwe mono nontu igintu tutwire twirira area na nandi Kathuri ona ibwega neja na mbiri unekuruka na temero akigatethia igatethia Kenya yonthe onbeta wa mutea MCA abo central wa devolution ni gwitango ibwega kwa mbere no ntubwa gukurukia this bill nega chainwa ni president bill ni akuthiria friction ira itherwerio between the county assembly na executive eko make sure igena kana any allowances kana into beyond the birabia behavior assembly bikeja through assembly direct utembe chikethero igitaira na ki executive bonge kirambo mbako ira antu betu imbije senator wetu na achiumetie ni kenda mbeche ichumba omba kinya kuleta bill ingi ya make sure kwina ward fund ira development chionde chiomba kwithwa chiemanager wa ni MCAs but for now mbeche ira chikoroketwe ni ira tukomba ko manage kana ika manager wa ni assembly yongwa at least kunyia na iri retherwa chirio between the governor and the county assembly tubere ibwega itugwiritwe no tubako twathurana na kigina gietu kia executive side ire ya executive na assembly ni tukona tugeta bwega na ande no tunkuchanire tiratorao chikanyia na manzo jageta bwega fanya jambo la maana sana kupitisha huyo mswada, tunamshukuru sana. Ya pili niseme asanti sana na shukrani sana kwa rais wetu, manake kama ange sign hiyo mswada haingepitishwa hata kidogo. Na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Tukira katanta kiri nteto sietu hidra wina kaitaka kea bita watiri babu.